Nasimang sakantigon chang satay. Dalni getal kepaya video naram chakswa. Ndake mang reperang mijalo US mang Iran mang Switzerlando golpo gopa agenda ni gaman simananga ya video ko rabamo. Mai da kaparang ho golpoa. Golponas kang mai da kapa obo sarong warang ko gumuko na simananga aganat ken aro interesting bo bijirang ba dongane o bidirang ko na simang gumak ina kata man gen. Mengkepanderong jok Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mijalo Jerusalemo bini antani jonggepani sianiko belsiso poko mania. Wa somoyo bini akan kepa katarang ko ba kana kata mana mai da kepa katarang ko Benjamin Netanyahu la agana paraka wara ko gumuko na simang kana kata man gen. Zamano na simana bini akan kepa ko ba kana gen. Reperang mijalo US meng Iran meng Switzerland golpoa. Barita ba point rang dunga agenda rang dunga mengbonga mengdok kota na simananga aganat ken mijalo US ni Vice President J.D. Vance aro dengtang member ang ba delegation ng emang ba Switzerland na reangi mang Iran ni delegation member ang ko barita ba somoy rang na minute rang na sengi dunga ni mang agana ko nagkatama na aro video rang ko pa naka jen salo Iran ni delegation member ang conference room na napa na pemang ba Pakistan ni Prime Minister Shehbaz Sharif 80 minit ko sa salam kha chingane US ni member ang ko khaja J.D. Vance ko khaja wa somoyo J.D. Vance te mai ko ba chancha khon mo mai na bi ko de salam khaja dalin raja niya ba ni cha narba songa kata naka anthang de tadi wa video kon na kata mana na men social media barlong ya jen salo Pakistan ni Prime Minister Shehbaz Sharif ko Iran ni member ang delegation ng salam ka uni cha mande riang na phaijok chumni ma kana mai ba silong akon tarang ba ujamo wa conference dong pa manderang de ende ba yang wa bo sara mai ni silong ana ka na simana yakon titi halatan ka na neka mijalo US ni President Donald Trump tweet kay mong ba agaratan na mendak kiin dam kidam konata Iran ko ya Lebanon kita Hezbollah rang ko bisong jakalinga proxy war ta king bamo dingtang biap rango yarang kundugul gulmal kainga rocket rang ko guwate nga mungsong mati Israel mo dakal kiya tadi ya proxy ta kimang jakal ke pa Hezbollah rang na pan rang ko stop kana nang gen aro yako bonata nang gen totally indiri makana unbaksana Strait of Hormuz ko salso tokna ceasefire ka aniyo deal ka jo Tangka pesaba gelak kata manjawa aro yako blok kana kata manjawa yako blok ka odena simana na manjawa yako control kana nang genchi mode US control ka gen yang pasal semua mai dikina simangko bomchi striker no stoka yana katibara kena simangko strike again attack again nima kana cho aro jerangan Iran ni Switzerland na gol phona kata delegation nong emngre ba mo na simang ba tatangi nokjamon kon niki jawari ang nabaman phuljawa dinemang akanat choke trakem unasa de Irani delegation member angara diskusuk jajakna khawanang jok nima kana kon na kata mana uni gemen se bisong de golpo kicha reangna majuk cham reangna mani gemen de Pakistan ni Prime Minister Shehbaz Sharif asimunir aro kepen member ang bisong kan bins ka chokna golpo chokna kana chokna mo chokna top chokna nima kana kon na kata mana uni zaman barita ba somoy rang ni zaman sa walo golpo thai chok ta golpo ko pani meeting ni outcome ramai da kapar perang ya ko na simananga yuat na kata namneka bisungi number 1 point de conflict control unit ko bisongara chika ha ni magana ya ko tharia ha Middle East aro Lebanon no to na kata ya ni muksongani de ta Middle East nam janga obo sarang mo on baksana Lebanon no ya rang mai da ka bo song gen war ko ni rokki chami kham khana kata dingtang mansa member ngo bisong thare mang sele khai mang don gen warang ni rokken mai bo song ode yarang US na ba khobor gen on baksana Iran na ba khoborang kon gen wana kisada ode ni rokki chami apsania sorang kham khana kata chanchinga yarang ko golpo ha ni mga kana kon na kata mana aro ya ceasefire deal ka aniyo Lebanon ko ba Hezbollah ko ba include kainga ya ko ba cheng kan ma siamo anda ke manggepen point rong jok perang number gini para hotlines of communication ya hotlines communication der perang Strait of Hormuz kita jahasang reanginga mai ba obo song nang genchi mode sani ba banuni ba
bom rang ko roket rang ko got ken chim ode yarang ko ni rok ni chame kham khana kata member rang ko do na ha group rang ko do na ha ande ne mang aga na ko na kata mana aro that ke pa phoinara yan ar perang Iran meng kathara song meng aro gepen a sona meng sain khag ka hani ma ga na ko na kata mana maine ge mono sain khag kana perang rang pa sa smoi rong Iran ni frozen asset ni ma kana gamjen rang property rang warang ko sis khai don jok mamung ko dakna ko ton jok mo wa property rang ko sis ka jok property rang ko taude release kana kata thik ka ha ni mga kana ko nikna kata mana jen solo ya ceasefire agreement ko complete golpo ha thik mo amo Iran ni property JJP pramo midil sodonga warang ko gem ko release kana nang gno aro mangpan rong jok US meng Iran meng apsan mile emang daode working group pa committee ni magana nuclear bomb ni gaman nirok ni chame kham khana kata ya ko takna kata de 13 clause so sia dongana ya 13 clause so mai da kapa agreement ko sia donga wa ko da cheng daode wina kata manjawa wano pangcha ke sa nuclear enrichment ni gaman de kham khagen Iran ni nuclear enrichment ko Iran ara henobar khagen ma US ara radragen ma yarang khoro dawa na medeki clear ngi mga kana kata man khujeng 13 clause so segment agreement no tingtang sia jotani rang donga wano ba wa ko kemko man joko sa kham khagena ni mga kana khon na kata mana na mangpan phone rong jor perang US ni bisona lekha khon atana wano sign kha hani mga kana wa lekha khon at ke pade tingtang mancha rang pa sa sumerong USA Iran ni thorang ko bon khai don jok phalna jok daode warang ko phalna man gnok ni mang sega manang dongana wa document ara wa ko sign kha ani magana tadure bang ka pasa sumede Iran thorang ko phalna man gnok aro supply khana man gnok ni magana ko na kata mana aro gpen phonang bang prata warang ko mam ko men sin kha khujai mo mane ya bol phoni de bijalon bo na hani magana kata man ja dong khuenga andi ba ya sal sotto ko mai da kapa khamrang ko kharanang gen warang ko mer ko kha gen ni mung aga na khonok na tamana nuclear ni gmande mi jalo Iran ni president ni aga na khonok na tamana masuk Pezeshkian ni aga na khokna meeting na kani ga mana pharakinga nuclear enrichment ko de stop kha jawana ni ma kana bisong kha kugen Donald Trump ni aga na tong jawa ndini mang bisong ara phara katenga singai nuclear bomb ko thari gen ni mang muksunge ya nuclear enrichment ko thari ong janga ndeba chingna bananga rebang ke pasal sumoyo chingya songna chingi a chi ko protect kana ka tan ding pa ko bisong ara muksunge mang dawde ya kam ko khai ngar pera binya kan ke pa khathani ge man tramara mai ko takken yang pa pasal sumoyo tramni aga na kata Iran ni nuclear enrichment ko Iran ara US na henobar khagen ma makha jawa yarang khode ma mangkhoba nammedege mention khadung khujeng ener pena jamano na simangna yani geman banga nammedege thali mga kanatken jen solo yarang complete onga golphwa kana mo tekemung ngepen khopor rong jor pena mijalo nikna kata ma thaya Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rakki ina kana tenjok Jerusalemo bini jongpani siani belsi so buang khomania somoyo IDF agasa kamako brave mat ke ba kha dongbat sang pa ni magana Southern Lebanon gata tingtang biap prang gata IDF prang donga warang ko witro kha jabana to naigen na yede security reason rebang pa sa sumo Israel songna Israeli man derang na mamang khenani ungjawa arya Hezbollah Terusang ni ar gepen teaching kha gapa Terusang bang prata warang ani mamung saloba rebang pa sa sumiyo Israel na nigani ko man jawa uni ge mani rang ko chingade withdraw kha jawa aro kham kha genni ma gan khon na tamana taudi Israel ni anda ka pa kham ko khani asilo Iran da nan chenga Southern Lebanon gata idea prang longa yar ko withdraw kha nang gen fully ong jawde ceasefire khani agana man jamai ta ko post ong gen deba mi jalo bini agana khon na tamana Benjamin Netanyahu agana ko na rak ke na kana tengar pera agasa kemak na US na aro Iran na songa mijalo Benjamin Netanyahu mai da kapa khatarang ko agana na simangba antang tangan na me khnate memung rang na tamat gena simananga khna tengar pena And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago
Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. And I said something else about Lebanon. I said, and I repeated here a few minutes ago, as long as we need to protect our people, we will remain in the security zone in South Lebanon. And the reason is perfectly understood. No country would be asked to do otherwise. Now you imagine the United States. Across the border, you have thousands, an army of thousands of terrorists who pellet your cities and your towns with rockets and ballistic missiles and killer drones. They kill your soldiers, they kill your citizens, they kill your children. And they threaten them every day. Well, what would America do? Would it say, well, there's nothing we can do? Let's hold our fire? Is that what America would say? No. You know damn well what America would do. It would cross the border, create a security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. That's exactly what we are doing. In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interests of Israel. We change Israel's security doctrine. We initiate, we attack, we surprise, and we attack those enemies that seek our destruction, that seek to kill us. We attack them before they have a chance to do so. If you know Hebrew, Hakam leorgecha, hashkem leorgo. Kill them first. Yani gemen US ni President Donald Trump Michael ba kana ba tunga yakodan cheng rebang pa sal sumayo ma sigen aron ken aro binya kana ni gemen Iran ara Michael akan caken Michael taken yang ko ban chingchu gemak rebang pa sal sumayo nekna kita man ken nakemang dal ni koporang de yang sani sung basakan tir penang kon mutela